Karibu sana watazamaji wangu, na wakaribisha sana katika YouTube yangu ya mtumishi Gladys Tendet. Nataka nishukuru watazamaji wangu ambao wiki jana ambayo niliupload, waliweka like na nikafurahia sana. Kwa hivyo hata na wewe pia nakukaribisha uweke like, usikize na mwishowe subscribe tu hapa, unisubscribe subscribe, kwa sababu ukiweka subscribe itakuwa mzuri, unaniweka nguvu. Kwa hivyo nawakaribisha leo kwa fundisho nzuri sana, fundisho ambaye ni kigeni kwako na ni fundisho ambaye itakusaidia katika familia yako. Nawakaribisha kabisa katika fundisho hili la family life, mafundisho ya familia. Nataka leo niongelee maneno ya resilience katika familia. Resilience katika familia yake, maana yake ni kudhibiti mambo. Ya kwamba familia inapitia changamoto mingi, napitia mambo makubwa, napitia mambo magumu sana. Na familia kama haijapata kitu ambayo inaitwa resilience, na familia itasambaratika, familia itafunjika, familia itaanguka. Lakini ikiwa na kitu ambayo inaitwa resilience, familia itasimama. Hiyo ndio sababu nataka tujenge wiki hili. Hii ni part 1. Nataka tujenge familia resilience, ya kwamba hata mambo ikikuwa magumu kiasi gani, familia inarudi, ina bounce back na kufanya mambo yake tena vizuri. Kwa hivyo katika kitabu cha Zaburi 11 aya la 3 inasema, ikiwa msingi imeharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Ya kwamba wewe hata ukiwa baba, ukiwa mama, na msingi imeharibika ya familia, utafanya nini hata ukiwa mwenye haki kiasi gani? Ni msingi gani ambayo tunaongea kwa familia? Katika familia kuna nguzo 4 pillars katika familia. Nguzo 4 hizi ni: moja ni commitment, responsibility, wajibikaji kwa familia. Na kwamba tunapokaa kwa familia kuna kitu inaitwa wajibikaji. Kila mmoja anachukua responsibility zake, anafanya wajibu yake. Nguzo nyingine ni uaminifu. Ya kwamba tunajenga kitu inaitwa uaminifu kwa familia. Kila mmoja akikaa anakuwa na uaminifu na anaheshimu vitu vya nyumbani, hata haribu ovyo, maana ako na kitu inaitwa uaminifu. Tunaaminiana zote tukiwa familia. Mama amwamini baba, baba amwamini mama, watoto na wao pia waamini wazazi wao. Kwa hivyo kuna kitu ambaye inajengwa kwa familia inaitwa uaminifu. Ingine ni heshima, respect, ya kwamba kila familia ina heshima yake, ina respect zake. Maana kitu kifanyika wanasema imefanywa na nani. Mtoto akifanya kitu haisemi imefanywa na nani, inasemwa imefanywa na mtoto wa fulani. Kwa hivyo heshima ama mambo mabaya hurudi tena kwa familia. Kwa hivyo ya kwamba heshima na ni nzuri katika familia, tukijenga kitu inaitwa heshima, na tutakuwa na hiyo heshima kwa familia. Kila mmoja aheshimu mwenzake katika familia. La 4 ni commitment, kwamba kila mtu anakuwa committed. La 4 ni communication. Communication ni mawasiliano. Ni kitu nzuri sana ambayo inaweka familia pamoja. Kunakuwa na mawasiliano, na wanapofanya mawasiliano yao inawaweka pamoja. Kwa hivyo pamoja hizi zote inajenga familia. Kwa hivyo nimesema wiki hii nataka nijenge familia ambayo inakuwa na resilience, ambayo inakuwa na udhibiti. Udhibiti wake inakuwa ni hali ya juu. Ndio unaona katika kitabu cha Kolosai 3:18 mpaka 20 nasema, enyi wa mama watiini waume zenu, nenyi na nyinyi wa baba wapendeni wake zenu, na nyinyi watoto watii wazazi wenu kwa mambo yote. Hapa tunapata watu watatu. Tunapata mama yuko pale kwa familia, baba ako pale kwa familia, na watoto wako pale kwa familia.
Kwa hivyo kila mmoja amepewa majukumu ya kufanya, na inaanza na kina mama. Kwa nini inaanza na kina mama? Kwa sababu wamama ndio msingi ya familia, ya kwamba mama akiamua kujenga familia anajenga, akiamua kubomoa atabomoa. Kwa hivyo wewe mama ambao unatazama ambao unatazama mafundisho yangu, nataka nikwambie wewe ni wa maana sana, na wewe ndio familia inakutegemea kujenga familia, maana wewe ni msingi. Mambo yote naanza na mama, kwa sababu hata lugha, mtoto akitaka kujua lugha, kuongea, mwalimu wa kwanza ambaye mtoto atakutana naye kwa familia ni mama. Kwa hivyo mambo mengi, tabia mingi ni mama ndiye anagusa, ni mama ndiye anawezesha. Kwa hivyo wewe mama, kwa Biblia pia wameanza na wewe, wanasema utii mzee wako. Kwa hivyo utiifu si ya kwamba unapotii mzee, unapoambiwa kutii, si ya kwamba wewe sio mtu wa maana, ya kwamba wewe hauna maana. La, Biblia inasema hivyo. Hii ni mapangilio ya Biblia ya kwamba tiini wazee wenu, na nyinyi wazee pia mumepewa kupenda, ya kwamba penda mke wako, penda familia yako. Unapopenda unaleta mambo nzuri kwa familia, unafanya mama akuwa na nguvu ya kuweza kusimamisha familia, na pia watoto watakuwa na nguvu ya kuweza kuchangia kwa familia. Kwa hivyo haya ndio mapangilio ya Biblia. Hiyo ndio sababu kitabu cha Wakorintho wa kwanza inasema ya kwamba 11:3 inasema ya kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kwa hivyo ni mapangilio katika Biblia ya kwamba Kristo ndio kichwa cha kila mwanamume, na mwanamume ni kichwa cha kila mwanamke. Kwa hivyo wewe mama ujue ya kwamba baba ni kichwa cha boma. Akiwa ndio kichwa cha boma, anastahili apewe heshima zake, anastahili apewe afanyiwe mambo mazuri, na anastahili atambulika kama baba ya boma. Na wewe naye baba ukitambulika hivyo, wewe pia ni kichwa cha boma. Wewe ndio director, wewe ndio natakana udirect mambo vile inatakana iende. Wewe ndio natakana utoe msimamo ya familia. Usema hapa kwa familia yangu mimi sitaki hii na sitaki hii, kwa sababu wewe ndio kichwa, wewe ndio director. Na ndipo kila mtu atafata barabara, kila mtu atakuwa anasema baba amesema, baba hataki hiki na hiki. Kwa sababu wewe ndio baba, umeonyesha mwelekeo. Lakini wazee wengine hawana mwelekeo kwa familia zao. Wako tu, baba anaamka tu asubuhi anajiendea, anarudi jioni, hata ajui watoto walikula nini, walikaaje. Kwa sababu baba hana mwelekeo, basi mama amechukua usukani. Na mama anapochukua usukani unasema, atui mama amekalia huyo mzee. Hajakalia, ni mzee ndiye amekataa kufanya wajibu yake. Kwa hivyo nataka niseme, ili resilience ijengeke kwa familia, kila mmoja afanye wajibu wake, afanye majukumu yake. Kanyaga laini yako. Kama wewe ni mama, take your position seriously. Chukua position yako na nguvu zote, na Mungu atakuwa pamoja na wewe, na Mungu atakusaidia. Maana Mungu anataka familia ambaye imesimama. Maana familia ikisimama, ikishinda mambo mengi, na familia hiyo itakuwa ni kama mbingu ndogo hapa duniani. Ya kwamba katika familia tunapoishi, tujue kwamba shetani hajafurahia bila familia inakaa. Shetani ameleta vita kwa familia, ameshambulia familia kweli kweli. Ndio unaona mambo mengi, unaona vituko hizi zote ambazo zinafanyika kwa familia, ujue ni shetani ndiye amekoroka. Shetani anakoroka familia. Wazazi wakosana na watoto, watoto wakosana na wazazi wenyewe wakosana wenyewe kwa wenyewe, hawaelewani. Na kunapokuwa na magorogano kwa familia, na shetani anafurahi sana, anaona amefaulu, kwa sababu anajua ya kwamba familia ikisimama, ikikuwa mzuri, ni rahisi sana waende mbinguni. Kwa hivyo ili wakose mbingu hii ambayo tumeitiwa, lazima koroga familia.
Kwa hivyo nataka nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba mnapofanya shughuli zenu, hebu simama kwa familia. Ujue ni shetani ndiye amekoroka. Kwa hivyo shetani asikuletee mambo tu kafunja ndoa yako, kafunja familia yako. Simama kuwa na familia ambaye ni resilient, ambaye ina bounce back, inarudi tena katika barabara. Kwa hivyo kwa haya machache, Mungu akusaidie, Mungu akubariki unapojenga familia yako na unaposhikilia familia yako. Asante, Bwana awabariki. Taka ngapi?